So unsa ganito ning Advent? Unsay pasabot aning Advent? Ato ring subayon ring una diri dapita. Sa to'y pasabot sa Advent. Paghinulsol. Paghinulsol. Unsay pasabot sa Advent? Lingo. Unsay pasabot sa Advent? Pag-abot. Pag-abot. Unsay pasabot sa Advent? Brad? Pagpangandam. Pagpangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pagpangandam. Pangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pangandam. Kinopyahanay. Arita diri sa pikas kilid kay di ay daghang mga bright diri. Unsay pasabot sa Advent? Coming. Coming. Unsay pasabot sa Advent? Pagpangandam. Pangandam. Unsay pasabot sa Advent? Pagpaabot. Pagpaabot. Sige, katong tanan nga nitubag, pulos na to sila malangit. Atong pakpakan. Yes. Ang katong nilingo, purgatorio. Ana, pangutanon gani mo, murag di abot ang Ginoo ninyo. Ana, tubag yun. Kaya di ka magtingog, ilabay kas gawas, nomdom atong parabol sa banquet, nga naaywa nag-uniform, unya, ingon da yung Ginoo ni Dool, nganong nakasod man ka din hingo man ka uniform sa bistis kasal. Wa man nitingog, nagalagot sa kapusa ra ni, labay sa gawas. Nitingog pala unta to, basin og tagaan tog chance. Ningon pa to siya, wa jud koy ikasulob kanira gyud. O ana, no? Tingog yun. So ang Advent, word na siya nga to come or coming. Nya ang Advent season kaning upat ka Domingo nga atong pagpangandam mo ni gitawag og panahon sa pagpangandam. Tungod kay naay moabot importante kayong tao. Kinsa man? Si Jesus. Pero usahay, mangandam ta, mahaom sa atong giandaman, na sa usahay dili muhaom ang atong pagpangandam. So ang resulta, og magsigita ng batasana, ang ato yung kaugalingon mo'y unahon, mahitabo, dili na no nato, madawat ang atong gipaabot. Kaya nga naman, ang ato namang kaugalingon atong makita. So katawanan to, pero para nako, kung di ta magbantay, mahimo sa tang katawanan dito sa langit. Karon, unsa may inyong gipangandam? Unsa may inyong giandam para inigabot sa Ginoo? Angayan gyud kaayo mo. Angayan mong lamanohon, angayan mong ingnos Ginoo, congratulations. Sige, ari na sa kusugo dire. Unsay imorong giandam para sa Ginoo? Go. Wait lang, Father. Wa kay bao. Wa to siya kapangandam. Ikaw teron sa imong giandam. Paningkamot pagbago sa kaugalingon o pagpangalagad sa atong isig katao. Kaya mo ra magmadre pag bagos ka og galingon o pag-alagad sa sigataw. Record ang Brad. Nangumpisal. Nangumpisal. Gikan pa ni siya nangumpisal sa gawas. Ari-taring ga uniform. Ikaw teron sa may gandam. Papangayog pasaylo. Ayog pasaylo. Paglimpyo sa kaugalingon. Paglimpyo sa kaugalingon. My intention. Mura siya si Mr. Bean ng limpyog maayo. Apil ng ngipon.
Unsay imong giandam ter? Pag-ampo sa kanunay. Ampo sa kanunay. Hapit na siya mamatay. Unsay imong giandam ter? Mangumpisal, Father Aaron. Ngandam siya pangumpisal. Hari-taring gapuwa. Butikaw, ikaw. Ang kaugalingon pinagi sa pangumpisal aron malimpyo ang kalag. Limpyo na ni siya kag. Arita aning mga nag-ana. Unsay imong giandam ter? Concept kanang confession. Pag kanang kalimutan sa Bisaya, Father, kanang confess sa mga sala. O kumpisal. Kumpisal. So, uban nang limpios ko galingon, uban nang umpisal, ang uban sa tong uban ni Ismail ra. Ito ning testingan. Maglakat ang siyam ka nabinahan sa di pa nabuhaton kinalang limpyo ta sa atong kaugalingon. Sa pag-abot sa atong Ginoo naa nata atong gipreparar. Giwalihan manoong ko. Sige, okay ra kayo. Salamat. Mga may naman mo ana. Ang Ginoo gusto siya nga andamo nato matod pa ni Propeta Isaías ang dalan nga iyang pag-aagian. Kinahanglan ko no ang dalan tulid. Kinahanglan dili dulhugon, dili tungason, dili sad magliko-liko, dili sad gansal-gansalon. Straight, smooth nga dalan. Karon unsaon man ni paghimo? Unsa mang dalan na atong andamos Ginoo aron niyang agian? Mubasa ta og usa ka teksto dinhi sa atong kanini ang Bible. Hilig ba mo og kanang Bible cutting? Di mo hilig, no? Sige. Kani, kisay yung ganahang mubasa diri. Lektor. Ali, lektor. Kanay lektor. Muduol gyud. Sige. Gikan dinhi. Matthew chapter 19 verses 16 hangtod sa ning dapita. Basta din ni dapita. 30. Taas-taas ni. Sige. Ang batan-on nga dato. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo na kong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o inahan, o gigugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan. Unsa pa may gikinahanglan kung buhaton? Ug miingon si Hesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, iklakaw o ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on,
milakaw siya nga masulubon, kay dato man kaayo siya. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga maglisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa usa ka tawo, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao, sa iyang mahimayaong trono, diha sa bag-ong kasabutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono, aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, hatagan pa gayud siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon maulahi, ug daghan sa maulahi karon mahiuna. Salamat kayo, Ter. Klaro ninyo? Unsa to'y andamon, aron gyud siguro tang makadawat ug makapahimulos sa grasya nga gidaan ni Kristo inigabot niya. Ingon siya, ibaligya gyud ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kinsa dinhi nga mosunod ani? Taas ang kamot. Mao na. Sige tagpangandam, mangumpisal, magampo, mangayog pasaylo, mopasaylo, nindot man na. Okay kayo, matud pa ni Jesus, tumana ang mga sugo. Ingon sa dang batanon, unsa mga sugua? Ayaw pagpatay, higugmaa ang Dios, simbaha ang Dios, tahura imong mamagpapa, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pakighilawas. Higugmay mong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ingon daing batanon, oh kanang tanan Lord, ako na ginang gibuhat. Ingon Ginoo, stano, ka very good nimo. Nangutana man sang batanon, Lord, unsa pamanggi akong angay buhaton? Ingon si Jesus, usa na lang kabutang imong angay buhaton. Pauli sa inyo niya. Ibaligya dayon ang tanan nimong katigayunan, ang halin ihatag sa mga kabos, makabaton dayon kag mga langit nung bahandi. Nya balik din sunod nako. Oy, milakaw ko nung batanon nga masulubon kay nganuan. Dato man siya kaayo. Muna kanang mga dato karon masulubon. Oh. Ang mga kabos, kang nahigugmas kakabos karon malipayon. Sige, tagaan tamog 2 minutes. Mag-sharing mo sa inyong tupad. Pangutana, unsa man ka, malipayon o masulubon? Ngano man. Sige, gika na be. Unsa man karon, malipayon o masulubon? Unya, ngano man. Di, kamo lang, duha-duha. Di, imong tupad. Sige, 2 minutes raman sad. Ready? Go. Okay. Unong na ta. Karon, una na kong buhaton, mangayo ko og volunteer partner.
nga makashare diri unsay inyong tubag atong akong pangutana. Sige nga rin, dool, volunteer. Ngari. Kinsay mo volunteer. O guay mo volunteer, ako mong doolon diya. Kinsay gustong muluwas, mahimong manluluwas. Sige na, ngari. Ihaptag kotob sa 5. 1, 2, kanang nag-sharing ba? Ala, di anay ni volunteer. Yes. Na, letero niya. Paila-ila niya motero. Kinsa mo ha? Sige. Paila-ila. Kanay paila-ila. May gabi ka na tong tanan. Ako si Rowena Gokong. May gabi sa tanan. Ako dahil si Gina Narciso. Taga San Roque. Simple ra akong tubag, Father, sa imong pangutana. Sa akong kaugalingon, malipayon ra jud ko, Father, kay nakontento ra ko unsay naa kanako. Ako sa Padre, kontento ra ko kay malipayon ra ko kay bisag pobre mi, pero nakasiliptan na gimi sa akong pamilya, sa kumbana, ug mga anak. Mana? Sige, okay. Malipayon kay sila. Yes, pakpak na sad. Diritong dapita. Kani, doon ay mo volunteer din ni Aneli niya, ha? Kani ba? Na? Ay, dira. Yay, ari diri ay. Diriter. Diyan na. Salamat kayo ninyong duha. Palailan na sa ninyong kaugalingon. Ako diay si Meldy Antipuesto, taga Milagrosa. May gabi ka na tong tanan. Ako si Teresita, taga Yate, sa Labogad Community, may membro. Grateful ko sa mga daghang grasya nga gihatag sa Ginoo, despite sa mga nahitabo sa akong pamilya. Nagpasalamat sa migdako nga sa mga grasya nga gihatag sa kadaghanan or daghan nga gihatag nga grasya sa Ginoo. Amo sang gi-share, Father. Nagtabang-tabang sad mi sa amo. Malipayon. Both. Pero mostly malipayon, Father. Thank you. Una sa tanan, daghang salamat. Nagpasalamat ako sa nga ninihigayon na sa akong kaugalingon malipayon ako kay nakalahutay pagyud ako sa gihatag ni Lord nga grasya sa kinabuhi. Nagpasalamat ako nga karon mura sa ani agihapon nakakuron nakatambong nining recollection. Mao nang akong kalipay uban sa akong pamilya bisan sa mga problema sa gihapon nagmalipayon mi. Salamat. So malipayon gyapon sila. One last group. Yan na. Murag pariha man sila gisulob siguro. Okay kayo. Pakpak. Dari dapita. Sige. May gabi sa tanan. Ako si Sol Laruga from Asturias, Cebu. Ang akong lola, puro mi taga Asturias. Malipayon mi, kinaabot mi diri sa San Vicente, pero nakita na si Father, sige ramig paminaw. Malipayon mi, kay nakareply jud si kanang nasa internet ni Father, kung kano sa ang recollection, naabot mi diri nga safe ra jud mi, nagduha-duha jud mi nga di mi maabot, kay wa jud mi naabot diring lugar. Og malipayon mi, kay nakadungog mi sa kontento mi sa among kinabuhi og malipayon sad mi kaayo, Father, kay naka-share mi diri og naabot ang lola. Sige, ako si Grace Austre.
taga Asturias gid mi. Layo-layo gid mi gikan pero dako kay ning grasya nga naabot gid mi diri kay wa man ta koy kuan gumanhi. Iya kong gidala. So pando na yung ko adto dito recollection malipayon sad ko karon kaayo bisan sa akong kapobre sa ako tanan sa total ang Ginoo ra may nagkuan so magmalipayan lang gyapon na. Okay, salamat. Abi na ko taga parokya ra ni nanambong niyam di taga Asturias. Oy, shout out diha taga Asturias, diha mo'y representative sa atong Advent Recollection diri sa parokya. Mas pang taga Asturias niabot pa dinhi, niya taga parokya. Ay taga parokya, tuas Asturias. Nag-beach party. Bitaw, salamat ha. Wagi usa tingali natong moingon nga ako padre dili ko mas malipayon. Sagaran ginato ganahan kita nga ngatong ipresentar kalipay. Apan ang pangutana kinsa man ang tao nga tinuod yung malipayon. Unsa may naas kinaiya aning tao nga malipayon. O nakahinomdo mo sa akong sigig paambit ninyo kay bao na mos tubag. Ang taong malipayon, una, dili gid na masuko. Wa gid na siya kasuko. Kay ang kasuko, makawagtang manas kalipay. Nya kung kanunay kang malipayon, di ka masuko. Nya kanisang tao nga malipayon, way kahadlok. Kaya ang kahadlok makawagtang manas kalipay. Nya kung maingon kang malipayon ka kanunay, awa yung kay kahadlok. Parehas giingon ba ni King David ba? The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are at my side. So di gyud na siya mahadlok ang tinuod nga malipayon. Nya ang ikatulo nga timaan sa taong malipayon, gustong mamatay. Ganahan kay na silang mamatay. Bisan ko na silang dili mamatay, mag-practice na silang patay-patay. Tanawa si San Pablo. Unsay gisulting San Pablo, samtang ni ako aning lawasa, nasayod ko nga layo ko sa Ginoo. Gusto unta kong malayo ni ining lawasa apan kay pagbuot mas Ginoo nga ni ako aning lawasa, akong giisip ang akong kaugalingon nga patay na. O kung buhi man ko karon, dili na ako mao'y buhi, kung dili si Kristo nga nagpuyo dinhi kanako. So ga-practice si San Pablo patay-patay. Kinsa ninyo dinhi ang di na gyud masuko. Tasa ka mo kanang wagi kasuko, di magyaw-yaw, di yun mo kusmod ang naong, di mangluod ana. Mga naong ninyo ambot lang. Sunod, kinsa dinhi ang di na gyud mahadlok, labi na ning linog karon nagasigib sa asa na lang motingo mo buswak ang linog. Kinsay wa mahadlok aning gubat ni saka na rabasag kuno ang aning cases sa COVID-19. Kinsay wa mahadlok aning kamatayon, kining mga kalamidad, kining gubat, kining uban pang mga problema. Why ni isas kamot. Katapusan, kinsa ninyo dinhi malipayon kaayong nangandoy sa iyang kamatayon. Ta sa kamot. Bisan ang mga tiwasonon, wa gyud mangandoy. Sige lang yapog hangyo, Ginoo in taon, ayuha taon ko. Di gyud gustong mamatay. Mao na nga si Kristo misumpay siya, ingon siya pagkalisod gyud sa usa ka dato pagsulod sa gingharias langit.
mas sayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa pultahan sa langit. Sa ato pa ang babag di ay nga dili makasud ang Ginoo sa atong kinabuhi, nya di ta makasinati sa iyang kalipay nga Dios nun, kana gidi ay atong kadato. Kinsa ninyo dinhi ang mga dato? Tasa kamot. Kanang wa mo pataas kamot, mao na sila yung mga dato. Ang Ginoo wa magsukod sa gidaghanon sa kwarta. Ang kalibutan mo ingon man na ang dato kanang daghag kwarta, milyonaryo, bilyonaryo, di na mao'y sukdanan sa Ginoo. Ang sukdanan sa Ginoo ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing. Kinsa may imong gihigugma, ang kwarta o ang Ginoo? Ang tanan nga nahigugma sa kwarta, dato na ang tawag sa Ginoo na. Dato ba? Nangandoy og kwarta. Ang tanan nga nahigugma Ginoo, pobre na, kay di gid na sila mangandoy og kwarta. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangandoy og kwarta? Tasa kamot. Di ay bata, duha pa kabuk kamot giisa. Ang gasalig mo sana siyang mamagpapa. Nangitag kwarta. Mo na ningon si Kristo, kinahanglang mahimo gid mong samas gagmayng bata. Kay kanang gagmayng bata, di gina mangandoy kwarta. Nga naman, na may mamagpapa. Og maunay gipangandoy sa Ginoo. Nga kita unta, muila unta ta nga naatay amahan nga nag-atiman nato kanunay, wala nakitang hahanapin pa. Isalig nato ang atong kaugalingon ngadto sa atong amahan ug ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria nga pinili sad sa atong langitong amahan na anak kanunay nato. Haron mahisama tas usa ka bata nga magsigi ra gyud duwa-duwa bisan pagwa nay gilungag ang mamagpapa. Ngano man di ay ang ato dayng amahan nga langit nun, mahutdan day na siya, mahutdan dili. Kana ganing bata nga nias kalibutan, salig man kay siya siyang mamagpapa nga dali kay na mahutdan. Labaw na kita kung musalig tas Ginoo. Sa una, akong kinabuhi, lisod man to kayo. Niya kanas papa, kanag yung panahon nga wa na gid mi bugas o gamay na lang kayong mahibilin katunang dagko kay lugas numero 12, bugas katong ginaling sa bato ba? Numero 12, maguwang lagjutay sa among tawgog hilawan kanang isabod sa manok ba? Lisod man na kanon. Mga to dayon mi sa kakahuyan, among tawag ana mamalhag, mangita mi kanang mga kanabang mga wild ba nga mga ubi, ay tawgo na lang to wild kay wa naman giuma pero umago na sa una nya diha nanurok ang mga ubi nga balyakag, apali, apil pa ng bot kan tagas kayo, tagas kay tunok, amo nang kuhaon nya mo nay among lungagon. Yes, ikahuban na mong pamahaw, mulakaw dayon mi ngadtos kakahuyan, manguha na sa mig para paniod to. Nya iguman na mong paniod to, lakaw na sa mig balik, og jutay-jutay ramig na da, para na sa to panihapon, nya hopefully, para na sa pamahaw sunod adlaw. Nya iniglungagan ang papa sa ubi nga among nakuha, at dua-dua raming ngadtos daplin, dua-dua, ingong papa nga rin na mo kay mga onata nya magpanit na nas papas ubi magalirong bidya mga bata muliktsor day nas papa tanawa nanatay pagkaon kay dili gyud mamatay sa gutom basta mosalig tas Ginoo. Nas papa
di kita mamatay sa gutom. Ang tao nga magsigig ampo nya magkugi di gyud mamatay sa gutom. Alipay kay miadto, sige ra gyud kaon. Now tanawa karon, anak usas anak ni papa, usas sa upat ka buok lalaking anak ni papa. O tanawa, awa lang. Dako na kaigtiyan. Di na ni mamatay sa gutom, mamatay na ni kaon. Ayaw lagi kabalaka lagi. Mao na ang mga tao nga nag-ila nga naatay amahan nga langit nun, malipayon. O kinsa man ang mga tawhana nga moila nga naay amahang langit nun, kanang wa mahigugmas kwarta. Kay kun ang kwarta nagi atong saligan nga mao'y muhatag natog pagkaon, mo'y muayo sa atong mga sakit, mo'y muhatag nato og bright future, magkaratol-ratol gyud ka diha. Mangutang na ka, nya inig pangutang nimo, di nakakabayad, ngutang na sad ka para ibayad sa utang, hangtod magsagol na natanan, musangko ka usahay sa pari. Mingon sang pare, galibog na kay kung saon pag budget ning kolekta nga jutay kaayo nya imo pag yung pangyoon. Ana. Pero usaman ta ka community, ala tinabangay ta. Mo na ang meaning sa ibaligya ang tanan. Pasabot ni Hesus, ayaw pagsalig bisag usa ni anang imo karong mga butang nga gihuptan, apil na ng kwarta, kanang yuta, kanang imong balay, sakyanan, kanang imong ginikanan, kanang imong igsuon, imong bana, imong asawa, imong anak, apil ng imong kaugalingon ay pagsalig na. Nga naman, sa usalang kapag pamilok, pwede nagmawa. Ngilingian na imong tupad. Ing na, dali ra kang mawa. Sige nga. Dali ra kang mawa. Oh, Jesus. Ay gyud to ana nga magdugay na. Dito ko sa kuan, dito ko sa Tagum og sa tingan ato Moncayo atong niaging gahapon dito ko. Yan istorya tong pare nga nag-imbitar nako si Father Alan Alindahaw, usa na ka canon lawyer, dako sa kay granggo sa ilang Diocese of Tagum. Ingon siya nako, kaning padre, luoy kay padre, naami usa ka parishioner din excited na kay siya nga muanhi ka aron mag-Advent recollection. Sila yung tibuok pamilya padre, excited kayo. Nya paglinog atong katubitang sa Surigao, igo mo sad sila dito kay mao naman na silang linyaha diha. Ang sa Surigao 7.4, ang ila dito murag 6.7. Nana, nanggawas kuno sa ilang balay, ang paglinog, nigawas sila sa ilang balay, kay hadlok silang malusno ilang balay. Pag abot nila sa gawas, wa sila kabantay nga ang paril di ay nga taas-taas nga simento, gabok di ay nalusno, natumba, sila mo'y nadatugan, o ang asawa namatay. Dead on arrival sa ospital niya. Ang papa karong mga anak under observation pa. Muna kamo ay mo pagtuo, kanang tupad nimo ay salig na. Dali ra nang mawa, dali ra kay nang mawa. Oh, ha? Na di akaton ning paminaon ha, atong paminaon. Nani siya ay isulti, ready go. Kana bang nailinog, kung taas pagtuon mo sa Ginoo, di ka madutlan, di ka maratol ana. Unsa may pasabot nimo nga ingon ko nga dali ra kang mawa, lig-on kag pagtuo dugay kang mawa. Ako di sa ko padilong na mawa. Di ang akong giingon nga ayaw salig nang imong tupad kay dali ra nang mawa. Nya ingon maka basta lig-on lang atong pagtuo, unsa may tubag nimo basta lig-on ang pagtuo dugay tang mawa. Oh. Istoryahe. Si Bishop Chupilo Kamumot ambot kinsa kahay makasustenir sa kaniniang pagtuo ni Bishop Chupilo Kamumot.
Nya gikan siya dinhi sa seminaryo, naniudto silang kuyog kuno ni Cardinal Vidal. Unya misa siya alas 3 mantingal ito dito sa Karkar. Niuna siya lakaw pa mahumag paniudto ang tanan kay nagdali kay ang iyang misa sa Karkar. Pag-abot unahag jutay San Fernando, dool na lang jud kay boundaries Karkar. Natulilik ang iyang sakyanan, nalagpot siya, patay oy. Dali ra kay nawa, naniudto pa pagka dangtag mga 2 ka oras, wa na. Ya, mo ingon ka nga taas imong pagtuo, dugay kang mawa, wa, dali na nung kay karong mawa. Tanawa, unsa man ang pagtuo nga moingon, Lord, musalig ko nimo, imo jud kong ilikay sa mga peligro. Unsa man ang tuoha, pagtuoha? Unsa man na? Mutuo jud ko, Lord, mo claim jud ko nimo nga makaayo ka bisan unsa, nothing is impossible with you. Maayo ra gyud ko aning akong sakit. Mutuo gyud ko ana. I-claim ko na, Lord. Unsa man ang pagtuoha? Wala lagi mo katubag. Mao nay gitawag og self-centered faith. Kana bang gamito nimo ang grasyas Ginoo para sa imong kaugalingon. Ang saktong pagtuo gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kay mituo man ko nimo, Lord, nga nothing is impossible with you, nothing is hidden with you. Mauna nga mo submit ko nimo bisag unsay imong pagbuot. Di ko mo ingon nga maayo ko ani akong sakit. Di sa ko mo ingon nga mamatay ko ani akong sakit. Pero mituo ko nga ang imong pagbuot labaw na sa akong pagbuot. Labaw na sa akong worries. Labaw na sa akong mga concerns in life. Mo nang mutuog yo ko nimo nga ang imong pagbuot maog yo'y matuman. Amo na gibuhat ni Kristo. Si Kristo na gyud to, ha? Pilay edad ni Kristo pag-ampo niya dito sa tanaman sa Getsemani? 33. Matud pa sa atong history, simbahan. Kanang edad nga 33. Kinsa ninyo dinhi mga 33 hangtod sa 40 ang edad? Taas ang kamot. 33 hangtod sa 40. Na diha nga bracket. Oh, pwede na mo mga matay. Oh, kasi Kristo namatay mag 33. Ako sa 60 na, samot na ni. Imoter, pilay mo. Oh, wa na. Pwede na. Mao na nga. Unsa may giampo ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani, subay sa iyang lig-on nga pagtuo o lig-on nga banding sa iyang amahan. Niingon siya, Amahan ko, sayod ko nga way imposible sa imong gahom, makahimo ka bisan unsa. Busa, kun mahimo, kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Katulo na niya gibalik-balik og ampo. Unya kay niabot man Dios Judas, niingon dayon si Kristo, matuman ang imong pagbuot. Tamparos dayon, tamparos, ludan niyang naong, kulata dayog maayo, wan agyod magtingog si Kristo. Gasigi na lagi ingos, wan agyod si Kristo, amahan ko na hibaw ko nga imo kong mapanalipdan. Wa na gyud, sige na lang siya sunod, gihubuan siya, gilatigo na sa maayo, sige na lang yung sunod. Si Maria sa gahilak, pero sunod lang yun. Wa na gyud siya maingon nga amahan ko, hibaw kong buutan kay ka, hibaw kang buutan kay ni akong anak, hibaw sa kang buutan kay ko, palihog in taon, ipakita ang imong gahom, luwasa kami nini mga lampingasan, kini mga animal, kini mga waytahod nimo, luwasa ni. Wa, sige lang yun. Hangtod yun nga nalansang sa cross. Kinsa may inyong sundon ron? Si Kristo o ang inyong pagbot? Lingi ay mong tupad. Ing na pwede kag ilansang
Pangutan na, musugot kag ilansang. Oy, maunay kuwang nato usahay. Unya, og atong sundan ang maong Ebanghelyo nga atong gibasa karon, Matthew chapter 19 verses 16 to 30. Niingon dayon si San Pedro. Nangutan na si San Pedro, Ginoo, kami amo manggibiyaan ang tanan. Si San Pedro, gibiyaan niya iyang ugangan, gibiyaan niya iyang ginikanan, gibiyaan pagid niya iyang asawa. Aron mosunod sa Ginoo. Nya katusang iyang mga kuyog, gibiyaan ang ilang pangita, gibiyaan ang ilang ginikanan, nibiya sa ilang panimalay og nisunod ni Hesus. Ingo San Pedro, Ginoo, kami among gibiyaan ang tanan, unsa may among mapaabot. Unsa may tubag ni Hesus? Wa sad mo naminaw. Niingon dayo si Jesus, iniglingkod nako didto sa akong trono sa gingharian sa akong amahan, kamong napulo og duha, kamong 12 nga modelo gyud pagsunod nako nga mibiya sa tanan, mulingkod sad mo sa inyong mga trono ug maghari kamo sa nasod sa kalibutan. Mahimo sad silang mga hari. Pasabot, unsay mahitabo nako, matud pa ni Hesus, mausay mahitabo ninyo. Kung asa ko, adto sad mo. Yan ingon dayon si San Pedro ug ang iyang mga kauban, unya Lord, ingon man ka nga few days from now mamatay na ka, dili pa man mi mamatay. Unsa may mahitabo namo samtang niya pa miskalibutan. Ang gisulti ni Hesus, niingon siya diri, isulti ko kaninyo. Og ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo. Nga kung giingon sa una, 100-fold man ang madawat, labaw di ayoy, labaw. Tanawa, labaw sa usa ka gatos kapilo, og hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Duha day kabuk ihatag sa Ginoo. Kung unsay atong biyaan, balay, uma, unsa diha kwarta, iya din ang ihatag labaw sa gatusan kapilo, unya plus pagyod kinabuhing way katapusan. Purting dako ang grasyaha oy. Diri bitay usas mga nanganhin ako kada adlaw na magita dinhi regular nga mga visitors. Kana bang bisita dinhi ba kay mangayog bugas, ana magsuwat anang mga ilang request kay na cancer, dialysis, eskwela, bisag unsa na lay ilang mga problema. Nya doon ako dinhi permanent, pirmi na gyung makitaan ba nga sige ra gyung pangayo. Nya akong gi-lecture kaganiha, naingon ko, nahibaw ba mo kining inyong pagsigig pangayo, inyong gisiradan ang pultahan sa grasya. Kana bang magsigig ra kag pangayo, imong gisiradan ang pultahan sa grasya. Unsa may makaabli sa pultahan sa grasya sa Ginoo? Siging hatag, siging hatag. Kaya nga naman, iya laging giingon, unsay imong gihatag or unsay imong gibiyaan, kay kani manggong imong biyaan pasabot imong gihatag. Og na kay uma, kanus unsa may tinuod gyud nga timailhan nga imo nang gibiyaan, ihatag na suban. Imong balay, unsa may timaan nga imo na nang gibiyaan, ihatag na sa lain. Imong asawa, unsay timaan nga imong gibiyaan, ihatag na sa pare. Imong bana, unsa may timaan nga imo nang gibiyaan, ihatag na sa silingan. Ihatag ba? Mao bitaw na sumpay mangguna, naaga ni kay ihatag, sa to pa kanang imong gihatag, gibiyaan na nimo. Kana bitaw mo gasa mo, muhatag mo gasa, imo nang gipalit, gigastuan na nimo kwarta. Ang una nimong gibiyaan, ang imong kwarta nga gipalit nimo anang imong gift. Yahuman dool day kagadakas imong gift.
duol din kas imong tagaanan kay manito manita man ana imo dayong gihatag niya di imo na tong gibiyaan di na ka mangilabot ato pero ikay gapalit ato imo tong kwarta biyae unsang pagbiya dili ibiya lang diha kay maaan ka nga nagbilin kag bomba suway dito sa airport di ba dakpon ka magbilin kag bag di nimo bantayan nakita ka CCTV pangitaon ka dakpon ka kay hazard pa na pero imo nang itunol imong ihatag imo nang gibiyaan ihatag say ko na be lingay mong tupad ing na unsay ihatag nimo nako ing na kana unsay imong ihatag nako na siya unya nganong moingon man ko nga maabli ang pultahan sa grasyas Ginoo kon manghatag ka kay ang Ginoo ni saad man nya dili man gyud mausab ang iyang saad matud pa niya ang tanang pulong nga migawas sa akong baba dili mubalik nga dili matuman. Heaven and earth will pass away, but not a single word of mine, even a single letter of my word will not pass or will pass away without fulfilling it. Matuman ginatanan. Nya iya man ang gisaad nga unsay imong gihatag, unsay imong gibiyaan, ibalik ko na nimo kapin sa gatusan kapilo. Sa to pa mudaghan. Yung anang mangayo na ko direk bugas. Tagaan ako 5 ka kilo. Igabot sa ila. Ug ang 3 ka kilo iyang ihatag siyang silingan. Ang 3 ka kilo ba iyang ipanghatag, yang 2 ka kilo mo iyang lugaw-lugawon. Pila man ka kilong bugas ang moabot niya, pohon. 3 ka kilo iyang ipanghatag. I-times man to 100. Pila na ka kilo? Ha? Di man mo kamaong mo multiply ba kuno ba? 300 3 times 100. 300. Tanawa, 300 kilos. Pila man na ka kilo ang kanang usak sako? Onya, 50 na ka kilo ang usak sako. Pila man ka sako ang ibalik sa Ginoo nimo? Unom kasako. Unya, inigpangayo nila direk bugas. Kung gusto silang din na sila mubalik nga mangayog bugas, ihatag nilang 3 ka kilo. Nga di ba dunay mubalik nilang unom kasako? Usaon pa na pagpangayo nila dire, magsigin lang na sila panghatag. Hasta pa kita din hiway siguro tagaan pa nila pader sobra man ni kayo unom man ni kasako ang niabot nako ni ako ron pader kay ihatag ko ni dihag balik ang 3 kasako haron imo sa nang mapaambit sa uban di wa nay mangayo magsige na lag panghatag ngayam kong tutukan atong pahimuslan ang gisaad sa Ginoo mao ni ang meaning sa iyang pag-abot. Ingon siya magdako ninyog maayong balita. Unsa may maayong balita sa Ginoo nga iyang gida? Usa na nis maayong balita. Panghatag mo kay ako nang ibalik ninyo og gatusan kapilo. Pamalit mog slat. Aron mo balik na ninyo gatusan kapilo. Pero kinahanglang mo palit mog slat, di mo maghuna-huna nga naay mo balik ninyo. Mao sad nay pinaka-kondisyon. Ayaw gyud pangayog bayad kay mangayo kag bayad ang Ginoo din asad muhatag nga tanawa ingka pagka problema ha ana padir